Kheli nabo bonke amatheli kaNkuluNkulu cha amaNazaretha ngibona lokho ngedlulisa umbhobho nje uhlonipha usufundiswe ngakho nawe INkosi khona kodwa ibamba kodwa na usuhlezi ke namakhosi ufuna uzazi phela na ukuthi awuyena nje INkosi ethenqo ubambile kufanele udedele amakhosi ekhulume onke ubusheke nawe usuyancenga ke emva kwawo kuyinhlonipho engilalele nami enkosini isiyedlule ubaba ibisho lokho ukuthi ungahamba umisa abantu emgwaqeni uthi INkosi uyotshelwa ngabantu uthi INkosi abaningi abangazi bayangazi abanye zebekhala bethawu mthetho wenzani ungasitsheni na ngithi cha ngifundiswa ngalokho ukuthi uhamba uthi emgwaqeni uyilokho cha bantu bakaNkuluNkulu ngingakasho lutho izokhonga nje ngesihlabelelo 104 ngizosho ngicela ezulwini ukuthi ngishive selilodwa ngoba ngumuntu ongakwazi ukuhlabelela ngingagcine sengize ngiqhubeka namavesi amaningi bese ngiyona la akushiwo lapha nca uwona ukuthi uyona ngijwayele ukuthi ngakabaloni Nazaretha bengihambela iZayoni ngaye eZayoni usubheda uyuswe ngomunye sesukuma eseshiva esehlabelela inkonzo ubone ukuthi khona ke soshayisene khona idime akushiyo ukuthi manje uyaphetha la lenza ukuthi uyathula nje uyeke ubhede uqede uphuma ubuthi uthi hayi ngikhulume kahle mina awazi noma kwemokeli ezulwini na ngiyengizwa abanye abantu sebebonga ukuthi ubani ukhulume kahle uthula ukuthi uyabuka nje lo muntu ubengasho khona kodwa kaShembe besho kwakho wasemhlabeni ngisukumela izwe lakithi kwamthethwa ngizokhuluma ngalo kodwa ake ngihlabele isihlabelelo ningelekelele ngathi besithi INkosi enjani nebhedo wathetha kanjani amacala umuntu ebheda kanje INkosi ILanga yahlala ekhaya kithi kaningi ngene ihlala khona ihlala nobaba omkhulu isisi umgide ngayisizwa kuthiwa ufike ungena umgido kusinwe bebuka umgido isho ukuthi ke esikhuluma ngakho izwe lakwamthethwa linezikhonkwane zokuNazaretha lonke ngilika Shembe nami ngikhule ukuthi izwe likaShembe mina bengasike nokhola ukuthi kanti ukholo ngabantu bongase ukholo wakithi kwamthethwa ngoba ngizwa abadala bethi uNkulunkulu wakithi kwamthethwa ngoba bomkhulu omyandela osokwentshati ngakwazi okunye ngikhule nginalokho nje mina ngazi ukuthi uNkulunkulu ingakho mhlambe nokukhola umuntu engakuthathanga nje ekulandele kahle ngobe besazi ukuthi into yakithi kwamthethwa thina nami noma sengiphenduka sengikhetha INkosi ngo75 angilandelanga kahle konke ukhetho kwenkosi ngavela hamba nje kayele emanzini ngasuthi ngenza into yakithi okuningi enginguzwe nje manje ngakwazi siphi na ngithi into yakithi kwamthethwa ngiyazi namanje nje into yakithi kwamthethwa uNkulunkulu lo wabathethwa uNkulunkulu wabathethwa Nkosi enkulu yasezulwini